Saudi. The field of Fiona, Honorable New Ava, Eti Detionge, Malolo Funete. Mensal Tangalong of Fatuama Paina Papel Schross, Manisea. Afio Minsal Capeneta. Afio Long Film, Suifon Kakalai. Afio Taitayo Itu Malo, Masuma Malo Fong Fabai. Your Excellency, Dr. Guangzhou Shu, FAO Sub-Regional Coordinator for the Pacific Islands. Afio Lo Fiong Afiso Posui Dr. Fio Leo, CEO Wendt Ross. Distinguished development partners. Afio Faulumom Tanga Wenga Papel Paanga Palo Follow Tanga Wenga. Afio Paio Malo Yona Tulama Mowelumo. Ai meso sa mo poto man mata sawa se paia fili kutu. Ya telo papel tuai afio mai. Su mai patala mai o ao. Ya ma leo ya tua soi fua o fa mai pa ko sa mo. O fa so ko mai to soi fua o mato nei oro. O wa fa mo moyo nei aso. O fa laulo ina mai tupa ina o mai lei mo meto alo para qua inicio itu malo pipiria in port. We welcome you all to the launching of our feral pig traps for the island of Port. Yamanga mawala lago marfaral tele. Okay, bala wa tuwe lau sunga, reverend lau kama sermona, morsa winga amaka ne kaya. Taulapapa yo fatalo fatu so malon kato video Yesu Kristo. Malon se fungia melalima. Taida leo le tuo te taida mia mailo tu se fua man tato bola. Tato bogia. Ni taia mati mufia wali ni fano moya. Greetings to you all in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Let us worship God. Nganga payai mato piso swan sili. Mato purunga una wina lava. Ina ye fio mai fatumo mato boto litamawa inga fale nganga olomo mato. Le mfaya no macho watu nilita po inga ila ufio ile nganga malifama onila. Maya iwa ile fasili ina olo lava vi inga ifava. La macho talo le alati ya Yesu Kristo lo macho uli malo macho fava. Amen. Kitacho pese fayu kumomua. Elo tamae wafa.
naso e pe tamatu ia ang lalami. Ia mga yarupa yung tao mo e. Buwas ko mo ito. Ay kumuha e pangatumay sa iyo ko fitu. Our Bible reading is taken from the Gospel of Luke, chapter 23, verses 1 to 7, and I shall be reading from the Psalm 1 translation. Pangfongaya, now Faitawina, Misiuku, Fiskaitao Mutato, Litao, Fitarai Mai Orei. And finally, Pilato, that was Misili, Malmoto Tamata. O te lei loa se mea sala ai le nei tamata. O lato fina o pea, o whapea mai. O whaoso e ia i le nuu, wa wao i utai uma. Wa fua mai karileia o mai i nei. O wharongo ai Pilato, o sirane leo ia, pesi tamata karileia o ia. Ua loa e ia, o ia mai le tū mālo he rota. O nā matu lea o ia ia he rota, o ia fō i sa Yerusalema, ia o mpo. Ia whamanumia mai le ngāma o le tua, ia rai whaituwina o nā whio o ia, e tū mau ia te ia o ne lamu i inga e whāwau. May the Lord bless the reading of His most holy word. Mafo fong fale ngamu tato ni tai au fa vai au tu o ni nasu pe tamatu spoia le lami o fa pe mai Pilato le mauton pai perplexed tato yai le bayaso sa ringa o le ni o popo ma a tātou wanga atu e whanangatu mōnu liu, onon toi tū manu malo, le whanatanga. Ta pena e le tua mō wae māu ma le larangi uma. A se waenga e peo na iei tanga, mo whātu langa mo i negaso. O le whamasino ina, o Yesu o Pilato. Maua ani mai ai se la mona le no tonu ya Pilato mana taiteina mana fasino ana fua na le no tonu i tangata ona o para ai e fai se fai un sako ma fai un moni e ui na ia i roa le mea lei ma le mea tala pe mai e tau fai. Ka pena mea o tupu ia Pilato. Mo tau tino ia na upu whai mai. O te lei loa se mea e sala aile e lei tanata. I tai wa lei mo whai o nei e whai e se whai mo tonu. Nara lea nei e toi au wina atuai e su ia he rota. Le ata o luna tau mo whai e sola ese mai o tiute. Mai mata whai oi mo tu na atu ia te aisea. Ona o le pala ai, ua le mautonu ua musu, i whesiri ngia o ia i tanata, i anu whae o mwhai. Arwai ka inga o roa te ngia i a Pilato. Ta si lea whawhita au i o lutu tele i neo naso. Tō tele tanata ua le mawhai o whaleo le memoni, o le mawhai o whaatino si ngā luenga tala whea ngai ma le lei. No pole i manatu o isa mata ma le musu e tu o ina i se mea. E mea o te fia wha manatu atu i nei a fia. O lo si le fia o le mea le nei ma le mea tonu ma le mea sako i tau na whai ai le whaia. Le a masana raba lea i ruma o le atua se mea ina sia i lea liu. O le wha tua tuai fwoi o se whai unga le tua wanoa raba lea i se mala i la i a tuk pea. O le wheau e tane le lei mo oe maa o le nei taia. Aua ne a vea i tātou mo Pilato le mautonu mo whatamana. Ia vea i tātou ma tangata e whai mo tonu mo sao, tangata e taitaina i maa malama o le alofu tūnoa o le atua.
E le fefe ngā lue mo le manuia o tangata uma. Tātou pōtu i nei tai ao. E le ngata e te tala o ia le nei polo keti tāua. E ia māwhakawhau i le tua a inga teita inga e manuia ai sa moa mo tangata. Teita inga e roto toa, whai unga tamai e whawai le alofa moni. Le alofa o mauseri le whātua tua, le atangi ai le mamalu. Ma le ami o tonu e le atua e mea uma tātou te whai. Le whamoe moe o tātou mafuta ai le solo. Se mōri mau lea i whai unga le lei māta mai, whai unga o whaima le tonu. A wāe le tau singa o tātou tofi, mo whawai mai e le atua i o au mo o lima. Le whamanu e tere le atua i nei polo keti. Le taitaina e ona manga si ese le mtanga luenga mai nato uma. Le ngā lue mo le manuia o le nei whamanu moe. Today, as we gather to launch this significant initiative, we are also invited to reflect on the kind of leadership our communities need. Leadership that is courageous, wise, and rooted in truth. The Bible reading for today reminds us of a vital truth. Indecision can be dangerous, whether in faith, justice, or environmental care. Hesitation or inaction can allow harm to persist. So let us not mirror pilots in action. Instead, let us lead with boldness and clarity, especially when our people and environments are at risk. May this project reflect that resolve. I agree that this project demonstrates wisdom over confusion, action over delay. It embodies true stewardship, the God-given responsibility to care for the earth and protect the blessings entrusted to us. May God bless this initiative, guide the ministry, and strengthen the hands carrying out this work, and may it mark a step toward renewed harmony between our people, our land, and God's creation. Amen. Loving and wise God, we thank you for this grand new day. The fresh reminder to us all of your never-ending grace upon us. We praise you for the land you have entrusted to our care. Give us courage to act when action is needed, wisdom to protect what is good, and unity as we work together for the well-being of all. Bless this project, bless every hand that labors, and guide our leaders with truth and integrity. And may your will be done on earth as it is in heaven. Le tua lo famusi mutuale. Umato watu le viinga manfani tanga ilo sua famumani. Ono mea uma wa e whaia mo mato manuia mo mato lelei. Sisilia ina mato whaatai. Ono mato whao tanga yara ya Yesulo wa pere totas. Na maliu mato itu manu malo mo whaama malo ina o mato musana. O mato stalo ye fuai mai sino toa ya te mato uma. Ne ye whai uma sako matana whengai, tusa malo whina mai. Toai mai le asa mai e pui ai mea nei. Mai le lotu matasi mato te ngaru ue whatasi ai. Mo le manuia o Samoa, mo mato tangata uma. Pa manuia e nei matanga ruenga. A mato mai ona te tai ma leo whai ngā ruenga uma. E mai se la tau le a mafa ma le whatino ino i nei whamoe moe. Ia pui mai whawhi tā uri ma mea whainga tā e tupu e a whia ai. Anga le lei nei o whia te tai o lau tunu. Lau whainga ma lo Samoa, mai mātou uma u poto i nei asu. Mātou maua inga i mātou uma i mea rofa e se ese o lau lofa tunoa. A wā whaiwa matiu te o lau tautua ma ngā lue ai. Alofungia se o mātou tunu i nei asu. Ye whāma manpeo au lofa, ma ye whāma maumanga ma whāla malame e tutup whāwha se.
e liero mātou tuo mātou tano ia, e o foio mātou sisema o mātou usanga, o mātou tui nātui o lunga ma le lotu whātou tua, o e lama o lo mātou tua, o te whai e pēr mea sisi o mātou lau whānau. E tu mau mai o mātou lunga ma lau fōfua ma uma, manuia ma le while e mua e le tua te mā, e lofu sisi e se o Yesu lo wani. Mai mātanga le mosia ma lo ngā mpria, me se o e whāngau lava. Amen. Tai tele lo sunga regen la kama tormono. Saulinga ni tai au. Lo e kingo kami leu por fora e mai se petalai mai o le teo pairo le tuo. E alai, e arapu saulinga ni tai au. E mātou talo, e pātu mupea la utu whare anganga e le tuo petalai. E whamamia te le tuo la usunga a wai te mai ai mai wala uni. Tata. Ia tele mau wharo lava. O te wala wako i lau whionga lengi sao pato ama whai ngā whaiwa. O whionga i wala, o tamuanga autu, o tawa loi ai nei whahono, lau whionga lengi sao. Lau sumai le te tai e saunina, lau sumai le whakalenga, lau pama ceremonial. O le whakanaina taulangi o le ekalesia whalako tonga Cristiano i Samoa i le awhio ana i songi. A whionga e a Mr. Guangzhou patonu o le FAO mo atu motu o le Pasifika. A whio minister o le kabineta. A whio lau whionga i le sui whongketalai. Aia whai kule o le maota, whai tūra whono o Samoa. Sui o komiti o whono whawae o i tūmalo. Sui o whai whātanga mapaanga. O te whapea atu tarofala. O te whaleo o le nganga o le whaatai o taupaia, malo o tau mamalu. Kua mawhai o na tātou a wai whatasi. I le nei tai ao, i se tasi o porokalame tāua. O le whaalau i loina, ma le tupaina o mai lei mo mea i tua o lo whaalafua. I nisi o i tū malo o filifilia i pol nei. O le nei whaame moe o se tasi o ngā nuenga tāua e mo mia ai o tātou ngā lue so so tauau. I na ia pui ma una ia whainga tau whātuanga. Mo tau mawha i le tātou atunou. E ala i le fo ia o se tasi o lui tau o maonga i a tātou mati nae tau whātua. O le whāti tele ina lea o mea tua alo whaalafua po o kua ai mao. I lo tūranga o le minister o whātuanga ma whainga whaiva o te fia whaama natu se tasi o manuloti o le tātou malo. Ina ia una ia le mawhatau ni maina o ata tau rati na e tau whātuanga ina ia si tia le tamau ainga o nuu mawhio anga i tua. I le taimi nei o lo tu mau bea le bea o metua o lo whaalafua ma whaafita auri o maonga mo whātuanga i o tātou atuno. Ua whaale anga ina ai le tele o whātuanga whaai ki tia ai le mau tau mawha i tai noma. Ma whae ki tia ai tupe maua whai whātuanga. E tu sarai ma le whaanga maua ma le sai lina tau whātuanga i le tau sanga lua o. E silia ma le ono se 10% o a inga whai whātuanga. Ua lato ta ua le whale tonu ya lato wati nae. Ona o mea i tuha o lo whalafua. Ma o se lui tau ua haafia ai o tanto ngau. Mo ati nae mo se soifua muia. E li tau ma whainga mua mua e tali atu i lea lui tau
Sanga lue fatasi ai tanto mutanga luenga. O fatu anga mafaina faiva. Male tanto fa la potonga mo sua suenga fa ceremonies ya Samoa. Ise poloketi fata tai ile tausanga ilo obo tolu. Mafatu tuwina ai ni mailei niso tumalo fifilia impolu masaba. Samatu amfa maliena. Le tau mungo le nei poloketi fata tai. Ma ausia ai le balu se pulu. Ile ipa se pulu pasende. Ole so longa le leio le angaluenga. Ile so o leo tatu toi fa awau ma fa lau te leina. Le fati no ina o angaluenga mai le poloketi fa te tai. O mai leio le atupa ina atu. O le ngai tu malo i pone. E le iau file i le luai baenga o le poloketi fa te tai. O le baia sofou. I le pule alofo le tua. O le whaia fōi le nei lawa tupatufanga mo le tato motu tele i sarafai. O lo tuli matai pēa no whanga, o lo matua anfa ina pēa i me tua lo whalafua wha pēa nisi o ati nae o awhia i nalu o whono whawae. O nei mai rei o se tasi o fuai i nalu le poloketi ua taua o le storas. O lo fatu peina e le Unia Europa e ala atu i le fa a o po le FAO. Ma lo ngā lulue bāwala latai ma le tato mata ngā luenga o fatu anga mawhaina whaiva. Ai o te fia whai o mohino atu e le mawhai o na fō ia ato atoa le nei whawhita auri. Pe a whai o la tātou lango tasi i mai lei nei. O le tūpaina po le whausia le lei o pāpui pui mo ati nae tau mei tua lo. O se vai na tau o te lea. Mo fuafuanga alu no mao. E whai titia ai. Le whātupula i o leo whai o mea tua o lo taloa. Ma mea ai, ma mea tua o lo whalatua. O se whainga le nei fo lea ina ia mautinoa, le lama pēa o tātou wati nae, e whaalau i loa i taimi o tātou uai se lenga, o loa wha ngasoro pēa, e le i tāo fia e le minista. E le lango ina o lea fuafuanga alu no mao, o le awhatino ina e matanga luenga. Se fuafuanga, mo se pausio se whainga whaambae, e lima tai na ai se tula fono fa ton e tai ala ai na luenga ma awala tala fe ngai mo ati na e tau metu alo i Samoa. O lama to tu o lalo i nei tai ao e wha mai manuea o le nei tau mo whainga e o tato ngāru lue fatasi. Mautu o wha maunga ma le wa aia le lei o le wha ngai no nei aseta. E wha wau pēa le ngā luenga, ni ta ngā luenga. E sa ili o pe soani i tala whea ngā i pei koi o na iai le nei tai ao. Mai a tātou paanga ta wati nae. Wha pēa ni tuina atu le o nanga wha whaupotua. Ma wha mataranga mo le sitia o tūlanga tau whatuanga. O le anga lue wa lata ni tātou ta ngā luenga. Masui o komiti o fono whabae i tūmalo, mo le whatuina, ma le matai tuina o nei mai lei. Ma tau te whamoe mo tele o taulanga no sua, ina iau ngā ma whao ngā ina nei mea whaina wenga, e tani atu wai ia whianga o nei tua lo whalafua. E mamoni e whataitele e Unia Europa, mai le FAO mo la utou lango whai pēa, i le ati na ina o si o tātou watu nuku o Samoa. I komiti o whono whaamai o tūmalo, ma nuku whai whaatuanga whakutaitele, mō lo o tau sao tāua. I le una ia o ati na e tau whaatuanga, ngāwha tau di maina, a wāse manuia o Samoa mauna tangata. O la tātou tiu te whai patasi le nei, ia mautinoa,
le manuia o le nei polo kalame, ma ia wha au pea whainga wha pa anga, o wale pui pui o a tātou mati nae, ma ia mauta mawha mo ata e au ma le rumanai. I le nei tu lao te whai loa lo ia tua e nei pe soa soani, wha pea lo na tufa tu whaina, I fono wha vai o whiriwhiria mo o nei. For the sake of our donors, it's time for you to face it at Tala, no lefa, no mai, Naya to move with a man, Lama, Tato, no Nana. Not yet to Malpiana to my easy 2%, the Fatino I, the Source. Reverend Taulapapa, Solomona, Congregational Christian Church of Samoa Songi, Mr. Guangzhou Ju, FAO's Regional Coordinator for the Pacific, Cabinet Minister, Deputy Lau Fiona, the Deputy Speaker, and member of the Parliament of Samoa, members of the District Development Council, distinguished guests, farmers and friends. Taulapapa and warm greetings to you all. It is both an honor and privilege to join you today for the official launch and distributions of feral pigs traps to selected districts here in Upolu. This event represents another important step in our shared efforts to protect and strengthen our agriculture and food system by addressing one of the most persistent threats faced by our farming communities, the prevalence of feral pigs. As Minister for Agriculture and Fisheries, I am proud to reaffirm our government commitments to enhancing the resilience of our agri-food system, reducing food loss, and improving the livelihood of our rural communities. The growing population of feral pigs continue to pose serious challenge for our agriculture. They destroy crops, threaten food security, and erode the incomes of hard-working farmers. According to the 2020 agricultural census, over 60% of our farming households identified feral pigs as a major problem, one that directly affects their productivity and well-being. In the early response to this growing challenge, our Ministry of Agriculture and Fisheries and Scientific Research Organization of Samoa initiated a pilot program in 2023 to install feral pig traps in selected districts across Upolu and Savaii. These trials yield highly promising results, with success rates reaching up to 80 to 90%, and some traps capturing as many as 20 pigs at a time. Today we are building on that success. The traps we are distributing will go to districts here in Upolu that were not included in the initial pilot phase. The same will be done for Savaii next week. These are areas where feral pigs continue to devastate crops and where our farmers are in urgent need of practical solutions. The traps being distributed today is part of the STOTUS project, or Sustainable Transformation of Domestic Agri-Food System project, which aims to enhance our agri-food system through effective feral pig management, and is made possible through the general support of the European Union, channel through the FAO, and implemented in close collaborations with our Ministry of Agriculture and Fisheries. But let me be clear, the traps alone will not solve the problem. Fencing of pig farms remains a crucial component of any long-term strategy to manage feral pig populations. Proper fencing not only helps contain
domesticated pigs, but also prevents the further spread of feral pig populations into plantation and forested areas. To support this, our Ministry is currently in the process of developing a national policy and legislative framework to guide the proper fencing and management of pig farms in Samoa. This policy will set the foundations for responsible pig farming practices and ensure that our farmers are supported with the right tools, knowledge, and regulatory environmental to protect their livelihood. Ladies and gentlemen, while today's distribution marks another step forward, we recognize that the success of this intervention relies heavily on ongoing monitoring, data collections, and community engagement. We cannot afford to treat this as one-time activity. This is why our ministry is working hard to secure the necessary resources, including transport vehicles and technical support, to ensure regular site visits and to provide continued advisory service to our farming communities. We will work closely with its District Development Council, represented here today, to install, maintain, and monitor the traps in your respective district. We are counting on your leadership and support to make this a truly community-led initiative, and that delivers tangible results for our farmers. In closing, I want to sincerely thank the European Union and the FAO for their continued commitment to Samoa's development. Your support makes a meaningful difference in the lives of our people. To our district development councils and farming communities, thank you for your partnerships and the critical role you play in shaping a more resilient and sustainable agriculture sector. It is our shared responsibility to ensure the success of this initiative and to work together to build a resilient agri-food system, one that protects our crops, secures our food, and improves the livelihood of our people for generations to come. On that note, it is my pleasure to officially launch and distribute this next round of feral pig traps to the selected District Development Council in Pori. And thank you for your attention. So if you are my movie. Now I have the honor to welcome Your Excellency, Mr. Guang Dong-Su, Sub-Regional Coordinator for the Pacific Islands, for your remarks. Good morning, Reverend Lopama Solamena, Honorable Minister of Agriculture and Fisheries, Noava A.T. Manolo, Ministers, Members of Parliament, Chief Executive Officer of the Ministry of Agriculture and Fisheries, Dr. C.C. Joseph Toati, CEO of SORAS, this is Scientific Research Organization of Samoa, distinguished guests and beneficiaries, ladies and gentlemen, Taulapapa, warm greeting to you all. Thank you first of all for Minister's kind words and your strong commitment to collaborate with FAO.
Today is a great pleasure for me to be here on behalf of the Food and Agriculture Organization of the United Nations. I dedicate to all Samoan friends this official launch of the Wild Pig Trap with the Ministry of Agriculture and Fisheries, Government of Samoa, on the Sustainable Transformation of Domestic Agribusiness STOTUS project. This initiative is made possible through FAO with a generous funding from the European Union. Today marks the important step forward in addressing the persistent challenges faced by our communities, particularly the damage caused by the wild feral pigs to crops and food sources. The provision of these traps represent a timely, practical solution aimed at improving food security, protecting livelihoods, and promoting sustainable agriculture. We commend the leadership of the Ministry of Agriculture and Fisheries, who have taken the lead in coordinating the distribution of the traps. Their strong commitment supporting farming communities ensure that these resources are delivered effectively and equitably to all intended beneficiaries. To the recipient here today, your presence and participation are deeply appreciated. Your commitment to improving communities and safeguarding your agricultural resources is at the heart of this initiative. And we proud to stand with you through this collaboration between Government of Samoa, FAO, the European Union. As they say, a child saved is a child produced. So let us work together to see that through a shared concerted effort that we address the problem of food loss through proper installation, monitoring, and maintenance of these traps. FAO would like to work closely with Ministry of Agriculture and Fisheries to develop good care studies on the issue of the feral pigs management. This is the problem faced on many Samoan communities and the Pacific region. Good learnings from the intervention will have long-term implications for us all. I seek your support in this endeavor and wish you all well. As the Minister correctly put it, traps alone cannot solve this problem. FAO was dedicated to work together with the Ministry of Agriculture and Fisheries and other ministries of Samoa to promote food security, sustainable and resilient agriculture and fishery in this great country for Samoan people. May today's launch a step forward in building more resilient, food secure, and thriving agricultural system for Samoan people. Pa'ati Tiai Lamo. Thank you very much. Thank you for your kind words, Mr. Wando Shu, and your continued support for agricultural development in Samoa. May the Lord continue to bless you and the FAO. Top 5. I would now like to invite Your Excellency, Mr. Wando Shu, and Your Honorable Nuawa for the ribbon cutting part of our launch.
dia ni pamoja ni politik calon ya nawai punya jatuh network ya alai nawaya maria jatuh pasama asina pai ya maria tua That's what Mike. Dia itu okey. Sudah pakai mainan, pakai apa tu mereka buat. Ya, mereka jenis. Ako patay mapalaw hindi mo sa tutunata dala ang tatang mapawalo su. Dawat yung mapagalo kaya man maru kan kaya sumay rumah tulai may isi rumah kamal mol mapalama salo ale mo watu o alam leite to suya kaya mal ko manita ya ta to le ko ma ya ya ko na ti